Dobrodošli u još jedan klip o zamjeni ramne memorije u računaru. Ramna memorija je ovo ovdje, ona stoji u slotovima, na nekim pločama naći će se i više slota, ovdje imamo 2 slota, DDR3 slotove. Naravno postoji DDR2 i DDR1, znači DDR3 je sad najjača, trebalo bi da izađe sad 2014 DDR4. Onda idemo, opširnije će da priča moj drug Mihajlo. Kao što je rekao, u pitanju je RAM memorija. Ovdje je, znači, klasična RAM memorija DDR3 4 GB. Tu se nalaze jedne kao zakačiljke koje drže nju. Koje drže RAM memoriju da ne bi izašla iz svog slota. RAM memorija, pa, to služi isto za rad računara. Sada ćemo, evo, pokazati kako skinuti, znači, RAM memoriju. Te zakačiljke sa strane se pretisnu samo, ovako, i RAM memorija izleti uglavnom. Znači, samo da vidimo, da pokažemo kako se samo vraća, samo malo fokus da namestimo. Aha, evo ga. Znači, to je RAM memorija, u pitanju je SP kao, onda DDR3, onda evo možete da vidite ovdje. Sada, ovdje se nalazi jedan zarez. Da, koji na ploči, znači u slotu postoji kao jedna... Isto tako kao neki zarez koji treba da se poklopi sa ovim na RAM memoriji. Znači evo on se i vidi, evo tu se vidi, sad ću da izbacim, ja pokazat ću na slici. Evo je slika, vidite kako izgleda to. Sada, RAM memoriju treba vratiti u svoj položaj. Vidimo, znači ovaj zarez gledamo. Da, i bitno je, znači RAM memorija ne može ovako da stoji. Uvijek stoji... Znači ne može ovako, naopačke. Nego ovako, zbog tog zareza da bi upao u svoj slot. Evo, znači, sad ću ja to da ubacim. Znači, gledate... Sad, da vam pokažem nešto. Ne treba da se ovako kači, tako, na primjer ovo, da vraćate to. Nego, samo lagano, pritisnite, znači, jednaka sila i s obe strane i samo stisnete. Znači, jedna strana, pa druga. Druga strana. I treba da takne. Treba da se takne i vidite da su se ove polugice vratile. I proverite samo ovako. Uvijek ih samo malo... Proverite da znate da se osigurate da je sve povezano, da bi RAM memorija radila kako treba. Hvala što ste gledali ovaj klip, molim vas lajkujte, subscribeujte, lajkujte našu Facebook stranicu i to je to što bi mogli.